ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯖꯣꯙ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯔꯥꯝ ꯂꯥꯏꯁꯪꯗ ꯊꯨꯡꯈ꯭ꯔꯦ, ꯗꯤꯋꯥꯂꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯤꯋꯥꯂꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝꯗ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯖꯣꯙ꯭ꯌꯥꯗ ꯊꯨꯡꯂꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯥꯝ ꯂꯥꯏꯁꯪꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ, ꯀꯣꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯤꯝꯕꯣꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯔꯗ ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯁꯥꯔꯖꯨ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟꯗ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯗꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯩꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯎꯠꯄ ꯔꯥꯝ ꯂꯤꯂꯥ ꯗꯦꯚꯂꯣꯛꯁ 12 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯗꯦꯚꯂꯣꯛꯁ 5 ꯎꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯀꯦꯜ ꯂꯦꯖꯔ ꯁꯣ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯄꯥꯏꯗꯤꯗ 3D ꯍꯣꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯟ ꯃꯦꯞ ꯑꯃ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯖꯣꯙ꯭ꯌꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯇꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯒ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯖꯣꯒꯤ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌꯅꯥꯊꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟꯗ ꯚꯣꯂꯟꯇꯤꯌꯔ 12,000 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯄꯥꯏꯗꯤꯗ ꯊꯧꯃꯩ 1,35,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯖꯣꯙ꯭ꯌꯥ ꯗꯤꯚꯤꯖꯅꯦꯜ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯅꯕꯗꯤꯞ ꯔꯤꯟꯋꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯖꯣꯙ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯟ ꯕꯔꯃꯥꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯅꯦꯜ 4,000 ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡ, ꯂꯝ ꯀꯣꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯇꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯉꯥꯛꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯗꯤꯄꯣꯠꯁꯕ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯅꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯊꯨꯡꯂꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯅꯅꯕ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯖꯣꯙ꯭ꯌꯥ ꯃꯦꯌꯔ ꯔꯤꯁꯤꯀꯦꯁ ꯎꯄꯙ꯭ꯌꯥꯌꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯗꯤꯄꯣꯠꯁꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ RP ꯐꯥꯟꯗꯦ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎꯗ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक एनर्जी एजेंसी ईमेल हैक तौखरे। इरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन मखोइगी सब्सिडियरी सिंगी मनुंगदगी अमगी ईमेल सर्वर अमा मपा लेबाक अमदगी हैक तौरखरे अमसुंग मदुना इन्फॉर्मेशन खरा ऑनलाइन दा फोंहनखरे अना फोंदोखरे। इरानियन न्यूक्लियर एक्टिविटीज का मरी लेनबा हैक तौखिबा इन्फॉर्मेशन अदु फोंखरे अना ट्विटर दा फोंगबा स्टेटमेंट अमदा ब्लैक रिवॉर्ड कौबा इरान हैकिंग ग्रुप अमना स्टेटमेंट अमन हाइके। महासा अमिनी की मिंगद अमसुंग नुपीसिंगी पुंसी निंगतंबगीदमक हाइना लोइसिनना थांगचनबेदा फोंखेबा स्टेटमेंट अदुना इरान द प्रोटेस्टर्सिंगीदमक सवगली लाउथोके। स्टेटमेंट अदुना फोंखेबा इन्फॉर्मेशन अदुदा बो शेहर पावर प्लांट की तोंगान तोंगानबा फार्सिंगी मैनेजमेंट अमसुंग ऑपरेशनल शेड्यूल सिंग अमसुंग डोमेस्टिक अमसुंग फॉरेन पार्टनर सिंग तौनबा एटॉमिक डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिंग अमसुंग एग्रीमेंट सिंग यावरी आइके। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन अदुगी पब्लिक डिप्लोमेसी एंड इन्फॉर्मेशन की जनरल डिपार्टमेंट अदुना खोंगथांग असि मियाम के पुनिंग सिंगसिननबकी पांदमदा तौखिबने हाइके। मारकसिदा यूएस दा ईरान पोर्टे सिंग सावदखरे। हौजिक चैल तरुक चंगचिल क्लब ईरान दा नफिसिन लुचिंगबा पोर्टे सिंग सावदुना असिगुंबा अरेलीदा वाशिंगटन ता तरुक सुबा ओइना ngarang thangchunamida इरानियन ओरिजिन क्या याउना मिलिसिंग क्या वाशिंगटन मोनोमेंट दगी व्हाइट हाउस फावगी खोंगसता खलाउसिंग लाउदुना सावदखरे। प्रोटेस्टर सिंगी मनुंगदगी खराना ऑल फ्री ईरान आइना थाबा टीसा लेटखे। अखोगी चमचंबा ह्यूमन राइट्स अथिंगबा थंबा मसिगी तमथीबा गवर्नमेंट असि अखोइना मखातना फामदे आइना आरडी टेक्सचर द मास्टर्स डिग्री अमा लोइसननबा यूएस दा लेरिबी सही अहुंगी ममांगदगी ईरान थादोकलखिबी महासेट कौबी अमना हाइके। नबीसिंगीदमक ईरान की असेटबा फिजोलगी नियम थोगाइबगीदमक महासा आमिनी फाखिबगी मतुंग मा औगिबा थादा पुलिस कस्टडीदा सिखिबने। मार्क्सिखिबा अदुदा इस्लामिक रिपब्लिक अदुदा सही क्या की मनुंगदगी ख्वाइदगी चावबा प्रोटेस्ट थोगनगे। लान थोकलिबा यूक्रेन थादोकनबा इंडियन एम्बेसीना खुदोंगचाबा बॉर्डर क्रॉसिंग मंगा खंगलखरे। इंडियन सिंग थूना थोलकनबा अपील तौखरे। यूक्रेन दा हौजिक लेरिबा इंडियन सिटीजन सिंगबा ख्वाइदगी थोबा मतमदा लेबाग अदु थादोकलकनबा खंगनबा कीपदा लेबा इंडियन एम्बेसी अदुना एडवाइजरी अमा थोखिबा मतुंग मिशन अदुना इंडियन नेशनल सिंगीदमक खुदोंग चागदबा बॉर्डर क्रॉसिंग मंगागी मतंग ई पाव अदु खंगलखरे। यूक्रेन की मफुंग क्या लान मखा ताना चथरिबा लोइना कीपदा लेबा इंडियन एम्बेसी अदुना यूक्रेन दा हौजिक लेरिबा इंडियन सिटीजन सिंग अदुबो वार जोन दा चतनबा अमसुंग ख्वाइदगी थोबा मतमदा लेबाग अदु थादोकनबा युम सगाइ सनबेदा एडवाइजरी अमा थोखरे। कीपदा लेबा एम्बेसी अदुदगी फंगबा ई पावदा युमफम ओरगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वांगलोय अरिंदम भागसिना इंडियन नेशनल सिंगीदमकता खुदोंग चागदबा बॉर्डर क्रॉसिंग की ई पावदो मियामदा खंगलखरे। ई पावदो यूक्रेन हंगेरी यूक्रेन
Slovakia, Ukraine, Moldova, Ukraine, Poland, amasung Ukraine, Romania ngamkai lanthokna Ukraine dagi thoklaknaba ki matangdane. Indian Embassy aduna ngamkai sing adu lanthokadaba Indian citizen sing da chalingai panungda masa khodong thiba tadanaba makadana section thonok lokot kadabani haike. Ukraine Hungary border ki damakta leiriba checkpoint singi matangda so embassy aduna marik chomba phongdoke. Masida tawgadaba khodong cha ba amadi train chop city da satpani haiba embassy aduna makadage. Asum lebak sing adu Ukraine ka taina riba ngamkai sing adu lanthok pada thengna ka doriba tongan ba checkpoint sing adu so Indian embassy na khagalake. Indian national sing aduna valid passport ama valid Ukrainian resident permit student card student certificate amasung air ticket ama pai gadabani hanus Indian mission aduna haige. Madaki lebak sing adu da leiba Indian embassy sing kep da leiba Indian embassy ki contact number sing adu ngamkai lanthok pada mateng oina na bakhangan ke. Handa kuidringai ta mayam nadi Iran na saba drone hai pasing adu sin aduna Russia na Ukraine ki city sing amasung infrastructure da atamna na pandam thamba attack sing sa tharagre. Ayuk da Ukraine ki konung kip da su pokhai ba ke hamrong ki makon ta khre. Ukraine ki konung adu da Russia ki attack sing da yam da bada myoi manga sikre ana kep mayor bedeli kreskon hai ke. Siberia the Russian warplane building the crash the Ukraine na dirty bomb sinarak pa ya Russian defense minister. Siberian city Airgudax the Russia ki warplane ama residential building amada ngasi crash the and resident authorities na phangdogre. Mada the sok pana thangana siba ki pau khodak ta laigide. Fleda dona city edu ki mathol ani ki building amada crash tawraki ana Siberian resident governor Igor Kovzev na haike. Training flight amada Su-30 fighter jet adu crash tawki amasung una saba mathol ani ki building amada tarakiba the building adu mai chaki ana Russia ki emergencies ministry ki mafum adu ki office na haike. Nakalamurum the Russia ki defense minister Sergei Shoigu na haujik thokliba conflict as the Ukraine na dirty bomb sinarapa yai aigre. Ukraine na dirty bomb ama sinarapa yai ana Moscow na khalli araga sinamajin meta Russia ge defense minister aduna telephone call amada magi friends phamanaba adu thai hi ana defense ministry na haige. Shoigu amasung France ki defense minister Sebastian Loko nug ani ki marakta tawna ki telephone call adu defense ministry na phone ki ba warol amagi batungina lal ase makhatana laksin bangam taba mongda hena kankalapagi maikei da changchalagli ana su Shoigu na haige. Amarom da Ukraine ki president Volodymyr Zelensky na Russia ki misal sing kap thabagi thabakta Ukraine hena fagalagani haikre. Russia na yamda hena fox over chang over the infrastructure the attack sing tawrakre ana ngarang thang chanomita Ukraine president haikre amsong makoi ki khongpu lebak sing dage phang pateng bang ka loina misal sing kap thabagi ana da leiriba afoba record adu ki pathakda mana Ukraine amukhan na fagalagani wasake. Nong chup thangba mai thangba amasung kha thangba Ukraine ki region sing da khwaidagi nauna pakthaknava attack asi yamna pak chawi ana Zelensky na magi na bidang da video da piba warol da haike. Atoma pa ikuna Russian missile sing adugi chamba kap thanaba ki technical ki sakti adudi laite tamna ikuna soidan madu aikoi partner sing loina na ngamla kani han magna makata age aroi the content sing asiki marpui ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beri ba puna mapadaga sari channel sina dom da kana badi subscribe tawi business subscribe tawi romoloina na like and share to busuka wi ko napna makpo amakana thaga sari